Mwana musesia watinda tabani mutongo TV ngwatano ya mukamba kalivu thene wa kilungu chawe ya newe ya muthanyani wa umuthi tu county ya Masako musemono na Masako na tuweza tuiko na uya wa Salon. Karibu sana. Watinda nesa uko na uya wa Salon. Ndatuambia baba kubi uya wa Salon ni wambie nambia 2018 mwai wa 12 utambeta kwambia uya kwa Salon ni to ndonge weka na bingwite cyber. Yes. Na ikichakula cha kumisi cyber chako atende na Salon. Na cyber matukwano kuthi internet ni okasobe mundo kere pini wakwato manata no uto no chakula cha kumisi chako atende wethele cyber ndena twase school no sete order wethela ni challenge kwakwa nondu wethela kethani kunya photocopy ni silingile bila yuju ya silingile andu wethela yuju tandunya copy bandu buno kwe stima alafu ingi mathangu maikwama nini ya kunya photocopy yani so nduinka expense na no ila silingile wetele siekata sise obithie machine su na sieva stima Nego papikiu pa wabinga uyosi wa kwa seba oni ote kwa tembesa kana oni mondo ala wenda kusobikia nduto no bikia we kwa seba no ni enda tona kuvikia nundu ninenda ni kwate ombesa ndona kuitethia nacio ndona kuiba mumba na maitajo asu make mondo wathukumite bindana ta seba mwako mwanusu yaku kana yakwa na kuma wekio somea we Salon kana wekio kuthiwa bandu abundiswa we Salon na mbio thi bandu na abundiswa ila na bingie cyber nondu besi ndo ndesita kwika broad dry kubaka chemicals kufanya treatment na kusuka weave wathi kwa mundu abundiswa na ndio Salon ingina abundewa lakini na ina interest ya kumana uyana ne wesi kana muthenya mokenda gusotuka mundu wa Salon kana uyana wenda kwisotuka cha ndiana njona kana no ni tone kwisobingwa we Salon lakini ne bundi acha kusuka ine sikusuka nondu no tani talent ko kila cha kwatie kwa Salon te mbeza sisi wakabado wena wendi wako na ina wend wawicha welambe na uye broad dry niyo nambise kuwayo nondu yu ibinda yuyu na mwandike withela yuyu nathukuma commission wasuka ukanelwa kati cia bosi na ciaku so wethela yuyu no saving kanini na machine isu noyo utona kwa Salon mbesa nini pia ndo maana ni save ndo etha na discipline ya kusave atoke sede wa save ndo sako ndwe limit ya ke kutumia imbesa no wewe nzauke kana kona kaindo ka dress ka sio bandu na no save ile mbesa kale akudhacha kula kweze ima nikenda in future we kwata kendo chuchu kwenda so waandikitwe we wa Salon bado na wa compare we Salon la andikitwe na yo yandikitwe kana kwa withila interest lo kwata ni nene nundu ndo kwa na mbesa isu na mundu aya na eka blonde dress ndile ngisenda ka with pingo ya Salon isi ba mauta treatment dryer zwe yo kidogo nundu yundu ambisi andu isawa sio ndemba weave ni expensive lakini braids ta isi usuka rastas isu no wambe yo ondo pikwea wasisi no tabende kata mbesi na to wise the mundu no ambisi okela basic Salon yo leta ya mbesa mbingite ya class kinani ngiliana yemwe ngiliana minimum pesa ndo aweta inike ndo wise the musisi no kumana for example one the blow dry isi ka broad dry niyo tutumia kunyasya nzwe mundu amina kuthamba wamina kuthambwa yu niyo tutumia kunyasya nzwe nikenda usukwe straighten na nini kenda usida musisi nitumete pamone netonde pamono kwelo i process ya Salon isi for example ndo mali kinyozi undenda kekalande agenzwa akatambo kunisha mbozo na kwa Salon ni process for example customer amina kubika hii to customer ayumala kwa process isi peka ngawa lao kito for example customer alika ndo welcome ya
alafu ndumukulia enda kutethewa hata maybe enda broad dry kana enda kusukwa ubu nebo kutabasia kilo kwenda nikenda ukamanondu kwa pala kwambisia mundu isukwa ta say for example mundu akoya then isuko kebothoka ni tayo pe Ganian lines kusuka Ganian lines ila ni nyongeza tusita huku alafu pe back lines ila siasiana sia skulu kuna mosodo kuna weave mosodo ni ile ya juu Plus, for example, customer kakwe endoscope mosodo you process ni wali kandeni kwa process mpaka ise kuma kedanzu yake yekiko wambo misisi ondo yilie yene ko ya nata yena dandruff kana yena dandruff ni makwao pe the nini the dead skin wambo mudhambia umweke broad dry straighten zui yesu nikendeto ne kusukika ndisukika ye wet nikinundu nitona kunyunga at long last alafu amina ndo ekati ndumusuka yula ine ilo kwenda you na alafu wamba kumudhambia wamba mudhambia ukamweka broad dry straightening ni lazima kendo chukiko ti lazima be angime nzui light nzui mbodho itatona ku withstand mwaki wa broad dry kwa sume wapi esu no tone kunyasia na dryer ikanya alafu ndumo baka mauta yanya nundu wasuka yendi tuni kwambia kunyunga peke ndukengi wewe unakita wazi isu tatu amana wewe wa blood dry na ya dryer with aweka dryer yithandi dry nzwe yithandi na asia nzwe twase nzwe yakuye na chemical na wenda set wiki wa rollers no last momi umwe ye dryer ni kendenya nzwe yake genda yunye ila calls pe machine ngewale ukela wena yo withingwa we wasalo pe tog ila utumia kunyasa nzwe na chemical nzwe na chemical no isu ike for example munadia hapa kwa chemical maybe birthday na ende after 2 weeks na kuka kusukwa no isu nyendi prefer kumusuka nundu ithaye light muno ndi na growth ni tona kuthie katilika akoko ku complainia kana nzwe yake no mwana ngie so tumenenga like 1 week 1 month nikenda ithe na growth itona kukwatika na kusukika ndikatilike ano kule challenge sia mundu ambise we Salon sira sisi kailo kwambise uyona waile tha twaseta utena capital ni binya muno nundu nukuka end month ithele we akundu namba kwika ata kumanika muno customer ndu inacio muno nundu sinamba kumana withila utena mbesa cia kuiva rent isu ni challenge nano kule na ma customer yewe kala ibindana tawise you ni wabingwa Salon ana wamandekando makatinda mo kitekela mwa you twase wasuka customer wambe wasuka kindu kiseo nukuthi akutangase kukunza kana akulwe ni mundu usukiwe ba amunenge namba simu kana mwete direct mukomane na wabingwa we yambe wasuka mo murune wambe nulika na wasuka mo mundu usi egito rifawa kana wamumite kulaba kama no customer la na inake kuma kula na thukuma na wakale bidana tuambie kwa new customers kama twasio nini the following day wethila nimekuwa mundu abitite nundu bakwitobe way through mundu abitite nuona Salon akalika akakulia mwika hata huku ukathambia ngathambia na ingi ongasuka na ciana cia school back to school na ino kule oika hata nikenda useria makasoma la mathi ni maiti yangi wala wathi ula wamino suka na thimo nenda kusuka musuko mweo musuko nda suka ingi na musuko na usukite mundu nukuia kolwa sukiwe ba aite mundu mpya yumi sikosumyo umesaba wika Google kana nini Google ya YouTube ini likamu no online ngasisa misuko ela latest yumi enzo ila sukiye ngasuka na ndi post simone yakwa ndio kule kaise ndo senda ibendo keto geselea no ni musiko we bando fulani sindo ni ibendo ketamo na akakota musiko ta wana kutona hata kukipa buke selea ona sindo lesende na kusolve lesende na kukoyu na kwetho tona kwe
nienda kwa Google kana Instagram withila be misuko emwe saluni nene maposti ya abe andu angeona mo maposti ya tutorials ubuno mana designs mpya makakuonyo ndo waile kusuka wasuka musiko mokema getho sino wale ando aye ng'ang'ananga unya kindu kila customer kwenda no we on the no we no akuwa salon wako mana na customer go kugeza customer so kona ngi hard time wako mana na customer mata ano mata tunga mu bebe se there mundu yani mundu ndakwika wako mana no na kwa manio no mwe lakini twesa kueleanwa na mana balao ngubitila sia na kia mana balao kumbelea sia ukethila tui kueleanwa nundu enda musuko ukunya akilini yake na ndeo mbonia undu kwenda wilie na kwa ndithi kipathukanyo na undu kwenda na yuma kaso matasi udilia na mata wamba umukulia mbewe ni wamba kuaniwa ni kila wa mwika kethanda naniwa ukamukulia wenda ni correct eleva kulia petu kudu mwetha amwe na tu tuyitwa ku salon tuku tuthila twitwa kunenga customer ndakaboeke saluni ukethila yuyu ketha na ni ngumwika broad dry ni wasa ni wasoma ni twithwa tuona ni tiondo tona utake care nzwi yaku undu tona kumithambia we mwene ukeyika facial na kulia uyono wa salon pe challenge mukomana na particularly specific sia we wa salon tasi ila customer woka kuya enda nzwi na umyonie online na ndui nayo yu nukunenga challenge cho memanda na nuto no diba savio memande nundu nukumienda na ni nukenda maintain customers ni wika juu chini kendo memande umwete nkenda yani neno kole pe mesko tofauti we say there mwambete kuonde no because ya salon ebidi ya mundo say there ulo kuzukana we mesko suyo ndeka sema amukwenda muziko fulani lazima zuko withila customer kwete kindu ketha nduisi waile kwasia nduisi lakini wesi ndwaile kulia kumusuko na kethwa ni musuko tawiva so yula muthi upundise mwenda upundise mesiko sio ndaka na upundise generally singe mukati kumupundise mbe iswingi wenda kuyipundise mbe na beso ri notembe kana you and saluni yala kala saluni meta ona story twingi yo nsukumbi ngi kendo chikira akise kana no mweka hapana ni wa encourage customers yako kukana nzuku saluni na kendo chino ukesede ya salon fulani ina nzuku kendo chino tuma mundu seta kupata customers ingi ko dili anachata ukesede ya ni wende yana customer ni wende na kukwani nye ni meki ya wathi letioni niwese wathi no mu make busy kananga munenge booklet ya saluni akasoma ukethila mind yake ndi uthi tena kila tukwika saluni aya usei wena ndo ingema Mutongo TV in fact million man ma usei umanyana omonde so mundu webando kwenda kupingwa biashara either ni yeba kana yeba otonya omwe hata mundu kwenda kupingwa biashara aile kwamba kwiyunya mbe nange ndakethiwe mundu spendi ya muno atanamba kukwata wia atanamba kwambisyo wia ambe kwiyima sindu imwe stare sindu isumekile yangu kwa kuthi out kwa wani wakuya salon wena kindu kwa we na kindu undu kethwa ndu ina kindu yunitha na bingia ngenuka miaka 5 ndo kuyona labandi no yono nenda nume ba undu bane banini nethi nyumbani nginene nebingwe spa na nditanzwe ni movie amo nono ndo na nitoka Mutongo TV tukoyanda tosia kuhusiana amen haya Mwanda museisia kilungu cha uyane uya Mutongo TV ngwatino ya mukamba kilungu cha mbene cha dhala cha kelene tokete studio tunana ni mutaalamu nganande wese dana twende na kutanduka maondo mabya sala nita wa Steven Mwama twende na chini ndio tayari